De Junior Company van het Nationale Ballet en Ish Dance Collective presenteren samen Grimm, een dansvoorstelling voor de hele familie. World premiere will be from Mehdi Walerski. Maybe many of you know Mehdi. He was a dancer with NET2 and NET1. He has been creating many pieces for both companies. So I'm very happy that he can also be creating inside our 60th anniversary season. We will have two reprises from Sharon Eyal and Guy Bahar. That is their production of Sara, which they have a slightly new version for you, so you have to come and see it. From Marco Gucke, we'll be bringing his magnificent Wir sagen uns Dunkels, which was premiered in 2017, I believe, and it's a magnificent tour de force of a work, which leaves one piece left, and that will be from Johan Bourgeois, who we are inviting for the very first time. Johan is a very interesting creator. He's also a magician, and he often works with pieces that sort of defy gravity. And he's going to be extending a work which he made in 2010 called Fugue Table. And that will be the final piece of our Sierra Oscar Foxtrot Tango program. Het avontuurlijke verhaal van Clara en de magische notenkraker is het ultieme kerstballet voor jong en oud. Het ballet van de Staatsopera van Tatarstan brengt in de maanden december en januari de magie van de notenkraker naar de Nederlandse theaters. Op bijna magische wijze versmelt Another Kind of Blue dans en techniek in Flirt with Reality. Scapino Ballet Rotterdam komt met maar liefst 2 producties naar Venlo. Cathedral met live muziek van Symfonica Rotterdam over de essentie van het bestaan en The Square, een avontuurlijke, verrassende en ontregelende dansvoorstelling. Connie Jansen Danst brengt Kiem, een dansvoorstelling over veerkracht, levensdrift en vitaliteit. De tip van de programmeur is het internationaal gerenommeerde duo Ifgi en Greben.